Master Leader program je meni kao lideru pomogao kroz sva 4 modula: vođenje sebe, vođenje drugih, vođenje tima i upravljanje promjenama. Smatram da sam naučio prepoznavati svoje jake i slabe strane, isto tako i nekakvu dinamiku tima kojeg vodim, kako bi mogao utjecati na funkcioniranje tog tima. Ovaj program mi je pomogao jako puno. Naime, spoznala sam svoje vrijednosti i svoje takozvane rupe na čemu moram raditi i samom tom spoznajom sam postala na neki način bolja osoba i na taj način isto pomažem stvari ljudima u svom timu i u svojoj kompaniji. Ono što najkvalitetnije i najljepše nosim iz ove edukacije sa sobom, to je definitivno mogućnost da upoznam samog sebe, mogućnost da upoznam tko sam ja, koje su to moje kvalitete koje su i manje u ovom trenutku bitne, ali najvažnije koje su to zapravo moje rupe, slabosti i stvari na kojima trebam raditi da bi bio kvalitetniji, bolji i veći lider sutra u životu. Dobio sam puno na samopouzdanje. Otkrio sam neke svoje slabosti i svoje uzroke svojih ponašanja. Mogu reći da su neka najvažnija učenja koje sam ja ovdje dobio Balanced Scorecard i Broken Window Theory. Ono što mi je donijelo novo spoznaje su i iskustva i znanja koje sam stekao i upoznao sebe i svoje izazove koje imam u svakodnevnom privatnom i poslovnom životu. Ono što mene najviše oduševilo je znači vođenje tima i upravljanje promjenama kojih, blago rečeno, nisam sklon promjenama, ali evo recimo to je ono što najviše volim, da sutra ću možda moći kontrolirati taj dio, da smanjim taj strah.